الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه ووعدنا بالاستجابة، وتوعد لمن تكبر عن دعائه، وقال عز من قائل: قل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد كان منهج النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلبوا منه قضاء الحوائج، لا سيما عند الشدائد، وأمروا أممهم بأن ينتهزوا هذا المنهج. والله سبحانه وتعالى كريم حليم مجيب الدعوات كاشف الضرورات. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن خير الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، اعلموا أن مما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه عند الرخاء وعند الشدة، وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدعو الله في كل أحيانه، يدعو الله عند النوم وعند الاستيقاظ، وفي الصباح وفي المساء، وعند الخروج من المنزل، وعند الدخول، وعند الركوب، ويحمد الله في كل ما استجدت منه النعمة، يذكر الله ويعظمه عند الشرب وعند الأكل وفي كل حال. وينبغي لنا أن نتأسى به وأن نقتدي به، فسنته سنة الهدى وسنة النجاة لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. ويتأكد الأمر بالدعاء عندما تلم المدلهمات، وعندما تتعقد الأمور، وعندما تشتد البلاء، فإن الله هو فارج الهم وكاشف الغم، فكل شيء عنده بمقدار، وهو لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seniiɗo laabi hande e yettede
waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeyaɓe e mofte nelaaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi e hino ngaluuji e hino coñci e hino ɓuttu e hino teddule wa in tauddu nimatallahi la tuhsuha se liddi nemaji allah ɗi o nemini en ɗin e nganndatano ɗi foti en yettimo ko kanko tagi nde tagore fof fiyo tagore nden ɗoftomo yo ɓe rewmo en yettimo ko kanko woni waɗɗo ko waɗi kon fof en yettimo o yamiri en yo en noddumo yo en toromo yo en ɗaɓɓirmo ko faala ɗen kon ko en gaynanta hoore men kon yen moolomo yen toromo yo dandu en ko en wawata dandude hoore men kon o wi yeetoɓe kamɓe yimɓe ɓen ɓe nelaaɗo yeeto mofte maɗen yo ɓe noddan yo ɓe torolan si ɓe tori kelan mi okkayɓe mi jaabotoɓe ko ɓe noddinmi e mum kon ɓen noon ɓe no mawnintinno ɓe townito fiitoragol Allah ɓe yowito e piiji feeñuɗi ɓe hoolora doole maɓɓe ɗen e pehe maɓɓe ɗen e calcule ji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe e laamu maɓɓe e teddule maɓɓe o wii ɓeeɗo ɓe naato e yiide jahannama hara ko ɓe hoyɓe ɗo jaa e sunnaaji ɗi nelaaɓe Allah ɓen wonnoo e muɗum e yimɓe moƴƴuɓe iwtirɓe ɓaawo maɓɓe toragol Allah subhanahu wa ta'ala haajuuji mum ɗin jeejamo wulla e makko holla haton jiingol holla maapaare holla annde ɓe fof maɓɓe alaa mo toraaki Allah haydi ko fewndo neweende ƴeltini fewndo satteende en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o juulo e nelaaɗo makko Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o mo neli meɗen sabu yurmingol en yo juulo e sahabaaɓe nelaaɗo jokkuɓe ko ɓe jokkunoo kon watti batteeji maɓɓe ɗin yo juulo e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe rewi ka ɓe rewnoo ɗon waɗi diina no ɓe waɗirnoo noon Allah taw harɗen tawa e maɓɓe allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe en fof hawten hulen Allah ko kulol Allah ko ɗum yooɓete laahara fii naatoygol aljanna wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa hulen Allah ɗaɓɓiten ko Allah yamiri en ko yen waɗu waɗen ɗum etoɗen annden kadi ko haɗi en kon accen rewiren mo no o yamiri yo en rewirmo noon harana enen no faalira ɗen noon si tawi faale men on e yamirore makko nden ari luutondirgol iwtiren mbaawo nelaaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam watten batteji makko ɗin ndaaren no o rewirno Allah noon rewiren noon Allah ka piɓule meɗen ka dewe meɗen ka jikkuji meɗen ka huwondire meɗen etoɗen hara ko nelaaɗo woni ardiiɗo en on ko kanko woni ñentinirgal men ngal annden Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo ko yurmeteeɗo ko o dokko ko faabotooɗo ko danndoowo kono noon no haton jini ka neɗɗo on o ɗaɓɓira mo imo waɗana neɗɗo on moƴƴereeji ma o danda mo boneeji hara neɗɗo on toraaki mo ɗaɓɓiraali mo kono ɗum ɗon ɓuri fanɗude ko ɓuri heewude kon ko toriiɗo mo wo jeeji mo holli annde e maapaare holli haton jingol e ko woni e juuɗe makko kon kanko Allah ko on ɗon o okkata ko holluɗo mo kadi annde no wuli
no maabi no aani no andi danndo alaatina kanko Allah toromo yo Allah yo dandu mo ɓay alaaka on tigi rewata daɗa tinahara ko Allah danndimo hollooɓe ɗum Allah nden maabaare muɗum ngol kulol muɗum ko heewi kon kadi ko ɓen ɗon Allahu danndata iɗen anndi siko moƴƴugol siko teddugol ka Allah siko hittugol ka Allah alaa ɓuri nulaaɓe ɓen kono daare fuɗɗita o e nuh Allah daali walagad naadana nuhun fala ni'ma almujibun wallahi ko goonga nuh noddiino men torike men jeejii men ɗaɓɓirii men faabo ha kono faabotooɓe moƴƴuɓe waɗuno Allah danduno mo eɗen anndi ɓaawo hala ko yew ngari Allah subhanahu wa taala ko honɗum o wiinomo wa awhayna ilayhi an isna'i lfulka bi a'yunina wa wahyina wala tukhatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun wa yasna'u lfulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun wa sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim haka o dandoyimo ɗon naam ibrahimu alayhi salam honɗum o wi o inni rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharrami rabbana liyuqimu as-salah rabbana faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama' الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب إذن النبي إبراهيم أوي الله mi addi ɓe ngure annden ɗo mi hoɗiniiɓe e aynde nde moƴƴataare mum hay hunde ko ñaamete alaaga ko mi addiri ɓe ɗo o fiyoɓe dara ɗo julde nden awa Allah waɗu hara ɓerɗe yimɓe ɓe fof no yiɗi ɓe hara fof no faala arde ɗo si fof faalaama arde ɗo ɓe aray ka yimɓe ɓen ɗuuɗi wo moƴƴereeji ɗin ɗuuɗay ko yimɓe ɓen woni jawdi ndin ko ɗum waɗi ko ka yimɓe woni wo ko ɗon piiji ɗin ɓurata martude o wi artikaaɓe noon kadi dinɗe fiyoɓe yedde ha o wi Allah waɗa min hara ko mi ñinnowo julde nde min ge zurriyaji an ɗin jaɓanamen kadi duwa on o wi yaafoɗaami yaafanoɗaami kadi mawɓe am ɓen yaafoɗa julɓe ɓen fof idan ɗulaɓɓen fof ko wona noon o wi wa ayyuba id nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamu rrahimin fastajabna lahu ووهبنا له أهله ومثلهم معهم النبي أيوب de tampere nden heɓi mo sonja on heɓi mo nawnaare heɓi mo o tampi o lorri o doga o woɗɗita o ñiddina o fewttu Allah o inni Allah awa tampere heɓilan dey ko an noon ɓuri waawude yurmeede kala yurmeteeɗo Allah daali min jaabinanimo kisan fa kashafna ma bihi min durri min yittanimo lorro ko o wondunoo ko o habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum min okkitimo ɓeygure makko nde min artiriɓe fof min okkimo kadi woɓɓe goo wano ɓen annabi yunus o wi wa zannuni id dahaba mughadiban wa zanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين النبي يونس de o suuɗino ɓay o yangude yimɓe makko ɓen haa o ronki o tawi o taƴike ɓeeɗo na jaɓoɓe few kala ko o wowli ɗum ko fenande kala ngal o okki ko ñuuɗi kala ko o wowli na ko jaɓete ɓoyni ɓeeɗo wondugol e maɓɓe moƴƴa
lettere ngo andi lettere aray o wi accumi doga bi torto min kan lettere ngari hara te tawallan do tawi mo seytini mo moni kono habbaki ha Allah yinni mo yo yow o yayi o jawi e laana kan ari ha e hakkunde maayo ngon darti ɓeydi ɗum ɗo wowa si ɗum waɗi hara jiyaaɗo doguɗo jeyɗo ɗum no ga ɓeyni waɗen urɓa on ka waɗa o yana e hoore makko ɓe haaldi ɓe ƴettum ɓe bugi ga maayo laana kan continue o bugi tawi lingini on tuno hunnduko gila neeɓi no ɗaɓɓa ko ñaama o wiyoy e ka hunnduko maggi wara ɗi ɓenni ɗi wi mi yetti Allah Allah wi noon oɗo na ñaameteeɗo few fanada fi zulumat o noddi Allah noon o annditi Allah ɗon e nder ɗenɗi ɓe hino niwre reedu lingingi hino niwre ndiyan ɗam maayo ngon nder hino noon niwre kadi tawi wonti ko jemma e nder ɗenni ɓe ɗon fof kono anndi Allah hino reeni mo hino anndi fi makko no waawi mo dandude on tumati Allah daali fa najjaynahu min alghammi men dandi mo e on sunuɗon eɗen ɓitten ɗon eɗen tampere ɗon wa kadhalika nunjil mu'minina kono men dandi takala gomɗino kadi toriiɗo men o wi wa zakariya id nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khayru lwarithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslana lahu zawja innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in annabi zakariya nde o yahuno haa fayda nayi o ɓattimo tawi o jibinaali o wi e Allah ta acciran ni mi mayata wa hay gooto mi accira ɓaawa koronami mi alaa ɓikku mi mara ɓingi ko am ɓuri moƴƴude e ronooɓe ɓen Allah okkoran ɓiɗɗo nokku goo wi waju alhu rabbi radiya e suratu kahfi suratu mariam to o wi Allah waɗaamo hara ko weltoraaɗo kadi harnaa ɓiɗɗo wo ɓiɗɗo Allah yi fastajabna lahu men nootiimo men jaabinimo wa wahabna lahu yahya men okkimo ɓiɗɗo wiyeteeɗo yahya wa aslahna lahu zawja men moƴƴinanimo kadi ɓeygu makko haa o moƴƴi tawi ko ɗoftiiɗo ko nanɗo ko welɗo huwonirde o wi ɓeeɗo hiɓe noddaynoo men hiɓe torotonoo men hara hiɓe huli hara wonde hiɓe rerɗi si ɓe heɓi ko ɓe huli ko Allah ɓe torotoo si ɓe heɓi ko ɓe faala ko Allah woni ko ɓe torotoo ko ni ɓe fof maɓɓe haa hewtiniraaɗo meeɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe nganndi duwaaji nelaaɗo ɗi no ɗuuɗi mo no faala humpitaade du'aaji nelaaɗo ɗi yo yilto e deftere imam annawawi kitabu du'a ma so tawi o tawi denɗon no yaaji yo yilto e deftere no wiyee amalu lyawmi wal layla libnu sunni ma ɗum amalu lyawmi wal layla linnasa'i ma so tawi ɗen noon fof no yaajanimo no woɗtanimo no metti heɓude yo yilto e deftere meɗen nde janɗa foti no wiyee hisnul muslim o yiyay ɗon du'aaji laaɓe sallllahu alayhi wa sallam ala maapunde nde o maapoto kanko nelaaɗo so wonaa o fewta Allah o toroo Allah o jeeja Allah naam iɗe nganndi badre ɓaawo ɓe yahi ɓe fokkitannooɓe laawoyke ɗon ko njulaaɓe ɓen seteeɓe ɓen jogiiɓe jawle ɓen tawi jooni ko konu armi ngu woni ɓe woni e ɓe nanngonirde ye nganndi ɓayla sala sallam ndaari ngu konu arngu e aalaaji muɗum e doole mum e ɗuuɗugol muɗum e bewre muɗum e borre mum neeti e anndal yurmeende muɗum o ndaari kono makko mum no ɓe fanɗiri aalaaji maɓɓe ɗin fanɗi miɗen anndi o townuno juuɗe makko ɗen o tori Allah woni Allah awa siñana noon ko fodduɗaami kon ko fodduɗaami kon awa humnanan noon ɗum ɗo Allah wota hertinan Allah faabolan walla jinganan Allah si ɓeeɗo dow waraama hara a rewataake hannde kadi ka hoore leydi ɗo haa Aboubacry inni hey ñalaaɗo yo ni accir ni Allah hertintaama lanni idan du'a on ko huunde himmunde ari hadis Abu Hurayra filli hadis on Imamul Albani o maaki hadis on ko hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki addu'a huwa al-ibada
رواه الترمذي وغيره قال ما دعاء هو ولي دوال دعاء هو ولي دوال هذه حديث الله صلى الله عليه وسلم ماكي إذا لم تسأل الله أو من لم يسأل الله يغضب عليه متراكي الله فيك نايم نعم الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله فيك كنكتي أتراكمه بيتو آدم أنت أترك متنكا كوارا وسيتني شتان بينهما ɗum serti honno mo tawatati a toraaki mo o seytinante e mo tawatati a torike mo o seytinante ko bee serta ko waɗi Allah kañum ko mari kon lannata ko o mari kon kadi fof wonaa fii makko o marani ko fii men enen sen toraaki mo ɗum ɗon ko hay taw seytina ɓiɗɗo aadaman ko o mari kon fof ko fii makko kanko sa torike mo ɗum ɗon ko hay taw seytina naam toragol Allah ngol subhanahu wa taala wulla e makko ɗum ɗo no jeya e dewe mawɗe si on ɗum wi'a wonde toragol Allah ngol ko ɗum woni dewal ɓe nganndi o hadis ɗo mo wiɗen addu'a wal ibada no sembina mo ko Allah daali ɗon qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum Allah hakkitaka e moɗon si wonaa ko torton ɗon mo kon si wonaa ko du'otono ɗon kon toroɗon mo hollo mo maapaare hollo mo annde so wonaa ɗum no mo hakkitanoka e mon ngoy si honɗum sirru wonɗo nder ton on sa toriki Allah subhanahu wa ta'ala a fewtiti e makko a torike mo a hollimo annde a hollimo maapaare ɗum ɗo no piiji wonnayi no nder ton go'o ida irriti wonde Allah no woodi sabuna mo ala goɗɗo fewtintamo to fewta e makko toromo fa irriti jaɓi wonde Allah no woodi yani asbatta wujudahu asbatta tawhida ar-rububiyya go ɗiɗi on ida irriti wonde Allah mo mari sabuna mo mara gooto sortaako mo tati on hiɗa irriti wonde Allah no okka marɗo mo okkata few hay gooto hollatamo haaju nayi on hiɗa irriti an ko a lowɗo ko a haton jinɗo hiɗa faala a timma a yondinataako e ko woni e junngo Allah kon e moƴƴereeji Allah ɗin e nemaaji makko ɗin ɗum ɗo no wela Allah ko dewe buy mooɓondiri woni e nder o du'a maɗa idan Allah subhanahu wa ta'ala imo herta ka jiyaaɗo makko laɓɓinta annuye fonta juuɗe mum fewta mo fewtira mo ɓernde mum nden e haqqille mum nden e faale mum on e anndugol mangu makko ngun kanko Allah e maral makko ngal e dokkal makko ngal e teddungal makko ngal o toromo huunde Allah yiltira ɗe juuɗe o ni tun hara hay huunde o waɗanaalimo e nder ko ɗaɓɓi kon ɗum tabiti hadis won imamul hakimu naysaburi no filli hadis on o wi hadis on ino selli e woɓɓe goo kadi wonde nelaaɗo sallallah sallam maaki ida daa almuslimu rabbahu fa innahu yu'ta min ihda salasin imma an yu'ajjal lahu du'aahu wa imma an yaddakhira lahu imma an yu'ajjil lahu du'aahu wa imma an yaddakhira lahu ila al-akhirah wa imma an yakshifa anhu min ad-durri mithlahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam al-hadith sahih nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki iyaaɗo julɗo
torata ko Allah tawa shartiji ɗin fof no timmi sina Allah okka mo gootel e fiiji tati imma Allah yawnanamo ko toriimo kon ɗon Allah okka mo ɗum ma ɗum Allah hara okkaalimo ko toriimo ɗon kon kono o marnamo wanamo no baraji o marnamo laakara ma ɗum Allah ittanamo albala'u e bone hoddiranoɗo yanayi e makko Allah hara on ɗon bone si eɓɓinirama e moƴƴere ko faalano ko taway no fota ma tawa sinda daɗugol bone on nu Allah fottinanamo on ɗon bone yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah no montira hoddiroji goo sabu du'aaji imo yoyi hoddiroji goo e condition ji siɗin condition ji waɗama imo monta ɗum no woodi hoddiroji goo ɗi wawa condition ɗi ɗoni montatake ari hadis mo nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama mo o maaki ashrafu al ibadati addu'a ko ɓuri teddude e dewe ɗen fof ko neɗɗo rewirta Allah kon ko ɓuri teddude ka Allah ko o du'a hadis hasanahu cheikh al albani haray musidɓe julɓe tedduɓe eɗen haton jini e toragol e Allah wulla e makko jeejamo ma pundeji meɗen ɗi tawata mo be no maafi fii hoore mum fii ɓeygure mum fii ɓiɓɓe mum ɓen fii hiɓɓe mum fii kawtal muɗum fii weldiɓɓe muɗum e andeji ɗi tawata no maafini musidal on tigi ngal fof ma no maafini leydi ndin fof ɗen hato jini e toragol Allah sabu no Allah kanko ko sattata ko haa o newna no ƴiwna haa ƴiwonde nden tiiɗa kono Allah fuuyina o Allah woni waɗo o faala hay gooto alaa lanndotoɗo mo ko ɗum o wanno en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah moƴƴingal haaliji men ɗin أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارا واكتفى عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وأن أقوالكم وأفعالكم ستسألون وتتحاسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أيتي الله تفضلك حقك كتموده en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en ko wonɗen e rewde mo kon fof yo wota o bonnan en dewe men ɗen Allah taw hara kono rewirten Allah ni ko ni o yiɗi o yarlori si wona ni yo Allah wurtan en addu laawade hulen Allah ka wirni hulen Allah ka feeñi toon hulen Allah si hiɗen sowndade hulen Allah si hiɗen ewnade hulen Allah ka tumbere jama hulen Allah si tawi ɗe weddi hulen mo ka golleji men galleji meɗen hulen Allah ka jikkuji meɗen hulen Allah ka dewe meɗen etoɗen hara kono Allah yamiri en noon hara ko noon wonɗen e waɗirde kala ko yamira ɗen kon musidɓe julɓe tedduɓe anden du'a gongol ko e nder dewal men ngal jeeya e wii ko ɗum woni dewal ngal naa ɗum ɗon tun kono ɗum ɗon ko sengo moolanango e nder dewe men ɗen ko ɗum waɗi nelal sallah sallam no heewno du'agol mo heewno noon ka o maaki e nder du'aaji makko ɗi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa gina adaba nar heewno du'orde ɗum ɗon e du'aaji goɗɗi gooɗi annduɗen emo duumino e muɗum o du'a siko yo o jaabo no jogii neediiji e shartiji ɗi du'otooɗo on haani waɗugol taw no haani du'otooɗo on ndeyi mo du'o tawa mo wondi e laaɓal
no moƴƴi si tawi ko du'a imo anndi ko du'a hertiiɗo yo fewtu qibla on no haani bal no waɗɗi ado o toraade Allah ko o faalaa kon yo mantu Allah taw moƴƴi o jarna Allah o mawnina Allah o senina Allah o irritoo nemaaji Allah ɗin e hoore makko ɗum waɗi fillotooɓe du'aaji laaɓe ɓen ko heewi kon ɓe inna wa asna ala Allahi ala ma huwa ahlum bihi Allah jarni nelaaɗo jarni Allah mantimo no o foddi e mantireede ɗon ɗon on tumati o tori o wii hunde kaare hunde kaare hunde kaare ko ɗum ɗon ɗaɓɓirtee taw du'a o ɓayɗen anndi jooni haysi ko hakkunde meɗen enen e Allah en heɓɓindirtaake goy kono haysi ko hakkunde men so a yehii jooni e neɗɗo mo farɗaa haaju ittuɗo juuɗe muɗum amanta mo taw jarnaamo alaa jeen on jaaraama tan alaa e moɗon wallahi ɗo walli o jama alaa jeen Allah wiyemo ko moƴƴi ha ko ronditi ɗon kon e o jama ko yimɓe woni e wolde inde moƴƴere kon kala kam yaaɗo kala kamin kam yayi ko foppuno ko gootol no jarna on tun no manta on tun no weltani on tun alaa jeen moodi e mbayɗo wakkili e mbayɗon kelɗi e mba yo Allah wurnama fay mon ɓe yo Allah waɗa on ɗon ɗo e ɗum ɗo ko yettude Allah moƴƴi awa aray hunde kaari haa toñƴini e muɗum so kalamɓe ɓen ko ɓe waɗata excellence awa misele préfet misele ɗum ɗo misele ɗum ɗo donc kono gila adda ɗon ɗo no jama on fof no yetti Allah ari tigi on har jama on no soñji ko arnuɗon ɗo moodi o walli jama on ɗo awa hunde kaari waɗi hayti o waɗa fus hara waɗa hay hunde kono ko ɓe ɗaɓɓanamo toon ko moƴƴere oy ko mantiramo fasimo no moƴƴere on fundineemi on anndi kono wonno kadi hunde kaari o waɗi ɗo hunde kaari o waɗi hunde kaari tigi tigi on ɗo ari neeɓi on haraali on tumata noon holla faale ma on aw Allah subahanahu wa taala o eɓɓiɗitaake yimɓe ɓen kono kanko kadi mo yiɗi jarneede mo yiɗi manteede mo yiɗi annitaneede ko ɗum o wi ko chakour ko yettoowo ko yiɗo kadi yetteede on tumati yettaamo jarnaamo mantaamo haa gaynaa no moƴƴi juulaa e nelaɗo sallllahu alih wa sallam haa gaynaa on tumati noon toroɗaa ko faalaɗaa kon hara a jillaali e nder toraare maa nden ton toragol fii taƴugol enɗan hara to jillaali e toraare maa nden ton hunde nde tawata bakkatuno e muɗum ka toro ton toroɗa Allah ya ittu wonki Allah ya yaru beere Allah yo newno no yarira beere ma yo newno no waɗira ɗumɗa e ɗumɗa waɗa zina ma waɗa ɗum ɗo ɗum ɗum taw hara koko moƴƴi hara ko ɗum toriɗa Allah si a gayni hombira kadi fayin du'a ma on julugo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo taw hara ndeɗa toro yiɗa felliti ka ɓernde ma Allah jaɓante wona yiɗa toro aɗen toro ɗum kono ɗa anndi inno mi wayi ni ɗa anndi sikka Allah jaɓay komi toroto kon puisque gonɗoji anndi mo anndi ko ɗum waɗi ɓurɓe hewde ɓen goyata en ameɗen tori on duwa yandi eɗen tori on duwa a wara ka jiwdi toon sen waɗi khutba on toronto men toon Allah yani iɓe anndi haɓɓe maɓɓe Allah tigi on ka Allah wi ɗon na ɗon ɓe woni so Allah haɗi ɗon fayda ko ɗon ɓe hoɗi ɓe hutiti kono hayti ko ɗum hayti tawi yo yeddude Allah fayno ka torotoɗa ɗon ɓay a anndi ɗo jooni a fewtodiri e Allah a yantinanike Allah a irritike fewno ɗon fellutu wonde Allah jaɓay wonde ko wannoɗa kon bonde Allah yaafinoke ma ɗum ɗon hara yiɗa felliti ka ɓernde ma wonde Allah jaɓante nabi sa sallam maaki tore Allah haray ɗon felliti wonde Allah jaɓay no jayneeɗi jiɗi hara haw jaali ndan no maaki gooto e mon kala no jaɓani du'a fannin o haw jaali ɓoyno min mi toriki Allah ɓiɗo haa mi toriki Allah jaɓaali mi annda ko ɗum waɗi mi annda ko ɗum mi waɗi Allah min a hannde
min gidi bi fuɗɗen torade Allah anda nulaaɓe ɓen annabaaɓe goo torino ki Allah ha Allah wi hatta ida stay'ata rusulu wa dannu annahum kadi kuzibu jaahum nasruna ɓe tori ha ɓe taƴi fayda few ɓeyni ɗo on lanni ko on tumati ballal Allah ngalaani anni Allah on signa contrat wonde sa torike mo hannde janngo jonnete fuya toro mo jeejo am siyay kadi ha wiyoy jooni an jooni a waɗa grève a grève ay fi toragol Allah igo min hannde kadi min naata toragol Allah hannde kadi yeya woɓɓe wowni ɗum non min non mi ala torade Allah hannde kadi c'est fini waɗi grève hakkude makko e Allah taw ko négociation on taw ko hombo ɗaɓɓirode négociation fellete ko an Allah kanko hakkitande makko ala sa torakimo milliard ji no toraɗen anndi kan tum perdi Allah a ala waɗanoma ko Allah waɗante kon si wona kanko ko haaji ma boni koy idan wona ya hawju sa torike ngal ɗo jaɓaali toro kadi fahin siɗon kadi woopiti toro kadi fahin darta noon wonɗum haadi Allah jaɓananmi ko mi tori ko feƴƴino ko no gasa hara anngal jaɓugol ngol koye ma an tigi iwi sabu ya sala sallam ñannde goo o wii o sifi gorko wonɗo e yaade juutudu kono tampi sukunu makko fof no sanciti koyɗe makko fof no jiiɓi mburla o towni juuɗe makko re gasa mone ya rabbi Allah wallam e Allah faabolam Allah wallam o wi kono ko ñamata kon no harmi ko yarata kon no harmi ko ɓonde kon no harmi alimentation makko fof ko harmi kono Allah jaɓiranta oɗo Allah jaɓantama nokku gonaɗo maaki goɗɗo ari wimo nelaɗo accitoroɗa Allah yo Allah waɗan min hara du'a on ko jaaɓete tawati mi torki Allah tun Allah jam laɗo maaki atib mat'amaka tustajabu da'watuka laɓɓin faggitorde ma nden laɓɓin ko ñamata ko on tuma ta torike tun Allah o jaɓay si tawi en ñamude ko harmi hiɗen wownude ko harmi hiɗen janfade hiɗen fenude hiɗen ñowde hiɗen waddinirde miji harmi ni fof en ala accide sen torike Allah wi Allah fankay ɓuuɗe o accide en ala aliji ɗi idan on tigi darto ko fi on ɗum hadi Allah jaɓa si tawi mo jogii ellaji o acca ɗin ellaji noon ko fuɗɗo kadi fayintoragol Allah o jokka noon ko toro noon ɗon ɗo no jaa e neediji ɗi no jaa e neediji ɗi suɓugol sa'aaji tentuɗi jaɓegol du'a huulana ɗin ɗon toro fewno ɗon no jeeya e muɗum ɓorde ka almami ƴeyi ka gangunal ɗon e julde nden gaddude ɗo ko sa'a jortaɗo Allah jaɓay du'a e oɗo sa'a no jeeya e sa'aji ɗin ñande juma alansara si heewi hakko ɗon e futuro juulede ɗon kadi ko sa'a tanjinaɗo du'a jaaboto ɗon no jeeya e sa'aji ka tanjina Allah jaɓay du'a ɗon si woni tataɓal jemma sakkitingal ngal naati Allah cippike haa ka asama adna ɗo o inna ko hombo torotoni mi okkoramo toragol fewno ɗon fewno ka torete ɗon inni ko hombo torotoni toragol fewno ɗon no tangina ɓay ko kanko torete ɗon tigi wi tore no tangina ka o jaɓi mono hoori Allah sallallahu alaihi wasallam maaki hooruɗo no mari du'a mo ruttataki o jaɓete si a hoori fewdo ka huntuɗa ɗon si ɓatti ka huntuɗa toro Allah si a huntade kadi toroɗa Allah sa gayni huntade kadi toroɗa Allah e hakkude noddinano ɗum e darnano ɗum ɗon kadi lanno makki du'a ruttatake hakkude noddinandu e darnandu sina hara on tigi tori taƴugol enɗam ma waɗugol bakkat e kala dewe ɗe waɗɗa ɗa wawi ɓattorde Allah dewal ngal o yamirma ya waɗu tawana farilla waɗira ngal tum naafe anniyoɗa ko waɗirɗa ɗum ɗo ko fii yo Allah jaɓani o du'a mo wonɗa e toraɗo ɗo joni siko sadaka waɗɗa toroɗa noon Allah ɓaawo ɗum sa jurdar ɗiɗi toroɗa Allah ɓaawo ɗum si tawi kala dewal ngal waɗɗa gaynoɗa ngal noon tawa yo anndino ngal ɗo dewal Allah ko no waɗiri ngal ɗo
ko fiya okka hunde kaari ma fiya danda hunde kaari ɗum ɗo haray ko haani du'a no moƴƴi ñande goo goɗɗo no wiye Ziyad ibn Abi Sufyan ko andanoɗo ko kanko lanɗo ɗimmo onge Banu Umayya laaminoɗo julɓe ngon Ziyad Abu Sufyan handi ko sahabajo windanoɗo wahayi nela sallah sallam ɓaawo feƴƴi ko ɓiɗɗo makko hollontiɗo no wiye Ziyad kono o yarani ka ɓen makko yarano toon waɗi bandiyagal tawi ko waray no moƴƴi tawi opposition o no ruuɗi o wari karama kojo wono fillo e addoye ɗon goɗɗo tawi ko kanko lanɗo on wii adda no yelankaari mi nani goɗɗum imo wowni ko tawata no gasa ɗum bonnami laamu ngu andanelammo ɗo no annda non addiraɓe non ɓen fof ɓe hewde ɗum nda nde dañe o addoya imo ronda karama ko jogo yii mo memmina toni makko ɗi ɓayo joɗɗinama yeeso lanɗo on ndaarimo ha inni ado a addede ɗo hadi ko Allah tagi kon fof ko ammutami mettude kono ɓay mi yi'ima ɗo a ari ɗo ko Allah tagi kon fof hen ɗo ko ammutami welde ew ɓay wakkitama o yeewi karama kojo on yeero memmina toni makko ɗin jogi hewtoye mo inni enen on ɗum janggayno ɗa o inni mi inni allahumma rabba ibrahima wa ishaqa wa yaquba wa mikaila wa israfil wa azrail allahumma rabba kulli cheyin wa malika allahumma najjini min ziyad oy ko ɗum allah jeyɗo ibrahima e ishaqa e yaquba e jibril e mikaila e israfil Allah jeyɗo hunde fof laami hunde nden fof Allah dandan o lanɗo wiyeteɗo Ziyad ɗo oy mi feƴƴinaali ɗo naam no woodi du'aji to ndaari ka hisnu muslim du'aji ti lanɗo dundarankojo o faalaama tampindema no woodi ko du'etee e ɓittendeeji ɗin fof kala ko yani e ma siko ñamaande fooluma siko kala tampira e musiba e albalaw ko yanata e hoore neɗɗo kon no woodi du'aji hertorɗi ka hisnu muslim mo tawata si tawi a duumike e ɗum ɗon Allah ittante annde nde sina hara ella on ko e maɗa woni ɓay Allah kanko ko o waawno wadde kon haa jooni o accital ɗum himo wara ɗum haa jooni mo waawi ɗum kadi haa jooni o Mutaybata ibnu Muslim Mutaybata ibnu Muslim ko kanko udditi leydi Khurasan bilad Mawara Nahar Uzbekistan Azerbaijan Armenia ɗon e leyɗe Russia telen to mon fof ko kanko udditi kanko wonno général on ñande go o yehi o fottoyi e woɓɓe tawi tatarɓe ɓe lasni maɓɓe o tawi kono ngu no ɗuuɗi ɗum tawi ɓeeɗo to nangodire ɓeeɗo moƴƴa o darti kono makko ngu o maapi tew si o yilto ka yo wakkilo mawdune karmakojo men ɗiɗinde makko ɗen karmakojo anndiraaɗo jaɓegol du'a karmakojo ruuɗiiɗo aduna naasiba karmakoɓe jooni ko weli ko fof sago mum ko kañum tun aduna on fof sago mum ko yomoɓe fof watte ka jiifa muɗum karmakojo ruuɗiiɗo aduna hunowo Allah anndaano oɗo heewa torade Allah wuri wona hay neeɓa seeɗa o ɗaɓɓitimo yaali ɗaɓɓitimo haa o yoyi mo soroye bofo mo towni juuɗe makko ɗe o ñimi gasi o wimi komi ɗaɓɓayno komi heeɓi o wii on du'a mo o du'oto miɗo hooli Allah waɗay sabu oɗo mi foola ɓuri si ko wurwure sagataɓe mi addananoɗo jogiiɓe pinkaje kafaji naam ko noon Allah ley jaɓi ko ya du'i kon ɓay ɓe nanngodiri Allah waɗi julɓen fooli idan du'a on haray no moƴƴi kono be neediji ɗi waɗire kadi wano nela sallah sallama waɗirno noon bidi'aji pusno ɗi yintatako no naati e nder ɗi du'aji fayda dambude ka bidi'aji ɗi ɓuri naatirande julɓe ɓen ɗon koka jantagol inde Allah e ka du'aji ɗo ɗe dambuɗe ɗo ɗiɗi bidi'aji naati e ɗum ɗo haa heewi tew ɓurɓe wakkilaade du'aaji ɗin ɓen
wonano wirana be ne wadirte ko ben no buri wakkilade anduɓe no waɗirteno hakkitande mum ala hakkitande mum ala kañum no doga tun no jolda to ƴawra no foyjintinni fi du'a atahza'u biddu'a'i wa tazdarihi wala tadri bima fa'ala ad-du'a'u sihamu al-layli la tuqti walakin laha amadu walil amadi intiba'u a foyjintinnayi fi du'a haytina fi du'a a anda ko du'a waɗi a anda ko du'a watta kon sa annduno ɗum a yawitano ko du'a a foygintinatano fi du'a ko noodi yawitiɓe foygintiniɓe fof hakkitande mum ala ɓay tum bidiyaji ɗuɗi e du'a kañum no terti o wi du'a no wayi wano kure famporaɗe jemma la tohti ko jemma ɗe bugora kono ɗe wopata ɗe wopata few o wi ko laha amadu kono jaabagol du'angol no eɓɓa ko fewdo honde wona wonde an no hawjiɗa no an ko falɗa ko janngo tawa noon Allah eɓɓino koko arata janngo ara ronka ɗumana to nder fof du'a on woopi jaabaki laha amadu du'a on no jogii dele nde o jaaboto kono so jaabike yonayi kette nelaɗo men sallah sallam maki o wasi Muaz ibn Jabal ɓawa imminimo Yaman o wi wattaqi da'wata al-mazlumi fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijabun wa fi riwaya أن الدعاء دعاء المظلوم يرفع على السحاب ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا ماكي معاذ rento kuddi toñaaɗo rento kuddi makko ndi dey sabuna hakkunde kuddi makko ndi Allah ala ko heen jiɓe kuddi ndi toñaaɗon ko huuɗata toñuɗon kon duule ɗe rondoto ɗum naɓa doga ha hewtoya ka Allah inna wonda wallahi mi wallete an toñaaɗo on haytina joni kono mi wallete ñande go e torki Allah yo Allah wonno ballo meɗen اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم طهر بلادنا من هذا الوباء اللهم طهر بلادنا من هذا الوباء اللهم أسبغ على بلادنا الرخاء والأمن والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله